naimbag nga orasyo papagayam syakmanan ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang kan mangkabgablaw kada kayo itinaragsak nga orasyo amen. Ti surat ngayon tayo drama wano ibasa ita kat manipod ka ni pagayam tayo atina sana pudpud no anagan. Ngamsakbay na kablawan tayo pa ni Sir Edwin Estacio dita Poblasyon, Santo Tomas, La Union. Ti pamilya gangan di Ilagan Isabela, Mikas Vlog, kani Renante Quintero. Kastiman ti surat ni Pagayam Tina. Dear manang biyanang, ada kakaisuna nga anak may kat mangup opisina. Napintas ti saad na iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Iso medyo dakkalmet ti sweldo na. Idi balasang pa iti anak may, kanayon na kami nga ikan iti kwarta may iti amana. Ngam idi nakihasawan, manmano namang ted iti kwarta na, kat panagriknak, napatpatagan di asawa na ngam da kami, adadakkel na. Rugyak nga ruden, ti agsalaysay. Ni, da kayo magayam nanang, sumrag kayo ha. Nagyaman na. Adda napatag adamagan, iso nga imayak, sinday. Anya day taya nanang. Apay, ilakla ko yu ayajay kaldingyaw. Ni, apay aya, adam mo ya gumatang? Wala, tajay mo't kano asawa mong timapan mangilaklakaw. Iso kat timapan mangikunkuntakan, iti bayar. Iso nga imayak tadamagag, no amom nga ilaklako na jay kaldingyaw. Ay, kuwan agasawa kami nga rudyam mo. Nagsaritaan mi nga ila kumindagi dya kaldeng. Tasukatan mi iti baboy ti taraknan may. Nay, kita ma, alaam ti mapaglakwan ti kaldeng, sinday. Ha, jay kat asawa mo, ti agnamnam ay. Naglayngan ngay. Sigod akalding mo dagi jay idi balasang kapay. Naipundar mo ang nagtrabaho jay Manila. Wen, amok nanang. Angam kukwamin ang agasawa, tagasawa kami kang ngarudan. Gamam, ti mapaglakwan na. Tamangan numapan na lakit isugal, wano igatang iti arak dita. Ay na, kaano pa'y ayaan nakita yung naginom ni Alvin? Amo yung magngawan bisyo na. Balay kan talon lat ayan na. Agin sisingpit laday jay, takakaskasarula ang idinapan atawon. Sigudan ngawan bisyo ni Alvin, nana. Ay, basta kita ti kwartam. Ha, awan to, pa'y maitod mo kanyak akwarta. Isunto laki dahil. Ay, pasensya kayo na. Ano di kay pa'y lamay ka ni ti kwarta ita. Tani, adama paggasgastusan mi pa'y. Madamatipan na katarimaan ti balay may. Ha? No apay nga may asaan a profesional akasken ka tinakiasawaam. Di dua kayo kumaita amang opisina. Dua kayo kumanga agtintinulong iti magastos para iti pagbiagyaw. Ken aminin a paggastosan niya. Kat agtaltalon mo ni Alvin, nana. May bayat ti trabaho ma. Tadakkel ti sweldo medyo opisina yaw. Ha! Adama ngamin nagarom idiken ka nga engineer. Ngam di mo ngamin inaklawn. Kajak mo nga roday ayatan. Nagkasar kamin kan ni Alvin. Isong aklunan nyo kadin kas manugang nyo. Ha! Jak maikaray. Adayaw, tirik na kenkwana. Alvin, lakay. Ginmata nga kiti chinelas mo. Naingpis mo nga minin ta chinelas mo. Ay na, mabalimpay day jay sinday. Naingpisan. May mayat ti ginatang ko ta na puskol. Di ora jag chinchinilas kay mabalain. Napuskol ti kalyo dagiti saka bakay. Awan rumba nga pagdanagam. Kas kalapimpiman. Dandani maabutanan di chinelas mo. Nya kumangay. Ay na, amumat sa anak ana arti bakay. Awan problema kanya kung alang aruday. Apay, nangalaam di ta chinilas mo, Alvin. Nagpintas mo ti kolornan. Nalabas ay. Ginatang ni sinday nanang. Nagpuskol nga raw di so ama ikawa. Sana bagbagay tasakam. Nagpintas tay slipper. Ngam tasakam agkurkursing ken kakalkalyaw. Ay kagagangay na nanang. Taman nalon ka nga raw ti manugang yaw.
Ado di tati amok aman nalon ang nadalos ti sakada. Managdigos da nga main. Kagdigdigo sa ama, nanang. Wana, nga maminsan la iti makadumingaw. Ay, naimbag ka pa'y tamaigatangan na kajay anak kaw iti napintas at chinilas. Manipod na kiasawan jay anak kaw, manmanaw nga igatangan na iti kagawaak. Apay, awan chinilas yo. Ayan, nanang. Awan nga raw, tadinak mo't maigatangan ng jay anak ko, manipod na kiasawa, nakalipatun. Anyat mismis uutam di tati na. Asinaw ti kaapam. Ha, awan, masurunak lang. Day, asino ti kasuron mau. Jay hot-hot amanugang mo Na, anya mo ti kasta ngay bagbagamon. Anya ahot-hot. Di ka lagbain. Kau talaga mag, ha? Manipod na kiasawa ni Sindikan Kuana. Awanon, nakalipatun di anak ta. Saanin akas iday, alinawas nga igatangan nak itigamit ka. Kahit, among mga da paggasgastusan da ita. Ha? Teko namkit day. Day jay nga alwain ti papanan ti kwarta jay anak ta. Anya, pagkunamait, kag taltalon mo nyalbain. Saan mo ngagbisbisyaw? Pangusaran na kumaiti kwarta nga ino bilang laang. Ha? Basta, jakamaw, ngam adayo at talaga tiriknak iti day jataaw. Ay. Nadagsan tiriknak kan kwa na. Ta feeling ko nga main, kat kukwartaan na di anak ta. Atap mula day ta. Ay sus, adun ti atap ko apin mudno. Iso adi mula mo, antaon. Ay na, ikateman ti kasta nga ugaling. Overthinking kalaunay nga main. Papanam, Alvine, napay ang nakasukat ka. Agpailya man, nanang. Inakagla ko iti mais. Nangalaam di ta t-shirt mo, Alvine. Ha? Ginatang ni Cindy, regalo na kanya dahito, di birthday. Anya, sagmamanukan no dayta. Diyan mo, nanang. Nan, apirasak man. Napuskol dayto'y abada. Kun addadakkel at check na. Sigurado ang nangina dayta, tabranday. Ha? Naimbag man, tamaigatangan na kaitikas ta kangina. Idin to tada kami iti amana. Katay lasag sa sangagasot at t-shirt, tigat-gatangan na nga itad kada kamay. Sagsi 50 pesos paikit din adagigay. Ha? Apay, no saan aga po kada kami anang paadal kan kwa na, nakaturpos nga raw. At nga rod na pintas at trabaho na ita, alaman. Wala nang. Di katawan na pulos intultulong nan, tigat-gatangan na itinangina. Ay, na yan, ayati kasta klase ti anak. Pasensya kayo na. Pagatang kan sa mga minapagatang, Alvine. Nay, samay. Anyasan? Pati ta sapatos mo, branded data. Madlaw ang inginaan. Original lakit di data. Sagmamano data. Diyan nga roda mo, nanang. Di maamaw, tanimanon sinday, tinanggatang iti data. Tapantalon mo, sagmamanaw. Diyan ka mau. Nagpipintas tigat-gatangan ni Cindy akagawaan. Kat awan mo't intultulong mo, iyagad adal pa iya anak kaw. Napadasak tinapagpabainan, gapo iti kanayon a panagutang ku iday, tapno addala pagadal jay anak kaw. Ngam, sabali magkayam ti agnomar, iti naglingling atan may adadakkel na. Tata Anton, alaan da kayo man kininanati na nga sponsor inton kasarmi iti nobyo? Ay ikaw na. Day talaga yam. Apay kaano ti kasaryaw? Inton umay abulan, tata. Ay, malatay bagak to kung ninanam atina. Kaya't na nga tata. Kaya na. Kaya pag-aayat natin mga anak iti kasar. Ay maragsakan laki ni Dayjay nga agninang manan.
Sige nga rod, tata. Pakibagayon to. Tapumanaw kami matladagos. Tadapay papanan mi. Balasang kao. Manang Sindi, mabalin ka di ada kayo ti may nga sponsor inton kasarmi? Dua kayo nga agasawa? Ay, kawan na. Awan problema, Eva. Pati dananang kentatang yo. Inalami ida nga sponsor, manang. Ay, kastaya. Ay, nasayaat nga rod na tagkukuyog kaminton. Huwag manang. O sige nga rod. Kat agyaman na ka, manang Sindi. Mga naktay ti kasarinton bigat lakay. Iso agim mata nga kitibado ta. Anya? Ay na, gimatang kapailan. Kaya dama dagiti nakadulin abadok iji kabinay. Ay na, nabaybayagan dagi jay. Kan mga nun nakiputan dagi jay kan katalimukmagkan. Iso aday to ti isuot mo. Ad tumar ka no isuot mo dahi to, ilakay. Sika talaga. Pasablugan naman ang bakay. Agasawa tan. Ina, pasablugan nakpailagmay. Ay kapod no matibagbagak. Talaga manatar ka lakay. Kadwatan magayam da sinday kanti manugang tanga agi sponsor iti kasar. Bakay? Apay, di pa'y lamang rugi ti kasaraya. Awampay dagitay dua nga sponsor. Or ayen da. Ay, nagpudutan. Nagladaw mo't akasar da ito yun. Aganos ka ah. Apay ayakas ta ka. Ay, kaslam di man ang timod mo. Kita umit ajay manugang mo, oh. Nay, oh, madlaw akabarbaro amin asuot na ita. Idin to tadata. Kat dagitay nakadulin laeng timan ijay kabinet dagiti insuot ta. Kahit apay aya. Kumaya mo dagito'y bado ta. Kasla kabarbaro pay laeng. Tana plancha iti ustaw. Gemat ang payla iti baro abado na. Kunametlan kwarta na ti maigat-gatang iti bado na. Ayag tala ka man. Saan ati lasipsiputa am. Di mo kitain di manugang mau. Tapno saan nga agsakit tinakang mau. Ay, masurunak. Agawid aksan. May samot day nga anak mo. May gatangan na di manugang tay ti bado na. Ngam datadadakkel na. Di na pa'y may gatangan mo. Gatangan na tamay. Wala, ngamsag paminsan laeng. Ha! Awanin! Manipod na kiasawan ti anak ta. Saan na kan apagan ano? Napatpatugan di asawa na ngam datadadakkel na. Isun ti ikan na iti kwarta. Kan igat-gatangan na iti kawas na. Malala. Huston. Di kan sa manao. Aging gaditoy. Itugtugot mo dahi tamuryot mau. Kababay no anda makangagkan ka. Hello, Manungan Sound. Hello, Alvin. Anya ngay, nakapanunot ka? Pampanunutak pa'y laeng, manaw. Diyak pa'y mga may mapanawan ti asawa. Tadari-ri naun na. Ay, kati pakita yung iti doktor. Tapno masigod no nyaman dayta. Sayang dayto yung oportunidad, ading ko. Siya ti makamoy ti gastusan nga agabroad. Dakil ti sweldo iti pagtrabahuan dito ay. Sige, manaw, ta pagsarita amin to, mga gasawa dayta. Kagap-gapok iti doktor lakay. Kahit, kumusta nga iti check up mo sinday? Adda kanomot bukol iti karabukob ko. Ha? Dumakdakkel ka nun. Isumot lakas la marigata nakngagangis ka nagtilmon. Adda magayam nakabara abukol iti karabukob ko. Anya? Kahit maupira ka? Ay, agagasak ka no, pay lakay. No saan ka no amaalay ti agas. Isuntun ti pan nakaupirak. Ay, sus. Ay, kagsardang ka pala nga rin nagtrabaho, ha? Tapno makainan na ka, may. Pangalaan tayo iti kanan tayo ngay no tsakag trabaho. Kasano ang makaurnong tangay. Patgakon tayo ijajaya ti kabsak ka. Gabroda ka. Anya? Aginanakan ba kay? Tayo siya mamuti manggay. Agpagas ka. Ay, maupira ka nam di anak ta bakit? Data timang kuyog kan kuha na di ospital. Ta damutan iji abroad ni Alvin naman hugang ta. Ay, kasimod di anak ta.
No nakaalalaan namot nga ta itikas jay asakit na. Ay, wan nga raw. Hanggang mala sa nabalay ta operaan tan. Sapay ko mataging bagay. Hello, nanang! Kumusta? Ngay ti asawa? Kalkalpas ti operasyon na, Alvin. Baligay ti operasyon. Nasaya ang nanang. Da kayong tonti mangirwar iti kwarta ngayon pa uwit ko Wan baraw. Damay na yung kwartayo kong tatang. Sa bali ti aramatan nyo ti ospital. Sa bali mo ti kwartayaw. Ha? Ay kat. Agyaman na, Alvin. Nawanan niya man na nanang. Basta anusan nyo ko mga sikasun ti asawa. Awan. Awan pagdanagang kinisinday. Tapag tinulungan may nga asikaswan kinitatangyaw. Anay ko, nagsakit unay ti tiyan ko. Ay, apay nga kanggay. Kalkalpas la ti operasyon mo, anak kao. Ngam addamanan ang saksakit kan ka. Huwin nga, Rod. Kuyugan man, tayo tagpa-check up, nanang. Sigay, wan, kuyugan ka, anak kao. Maopera man ti anak ta, bakit? Wan nga rod lakay. Dayjay mutla ka no ti remedyaw tapno agimbagan ti anak ta. Ay, naimbaglakid di ata da sweldo ni Alben nga raramatan tayaw. Para iti pan nakapaagas ti anak ta. Ay, wan nga rod Makita am. Dili nalayas mo ang manugang ta iday. Ngayon bagbagam, papakpakan iti anak ta. Itangay, isaw ta da kwarta na. Ket pasaray ikan na tapay iti kwarta. Ay, Anya ngay, di lamutam itan iti sinasaom iti kalabais. ala, di mon ipalagip tinapalabas. Tama ba inak lakay? Kumusta ka ngay bakay? Kastoy, naimbaga kun. Agtrabaho akman ng lakay. Saan ay? Agi na nakakiday. Agtalinaid ka lang diti balay nga. Oray ta napintas mo ti trabaho kay abroad. No kasta, agsubli ka man na ni abroad? Huwag bakit. Nagbakasyon na alaan. Agtrabaho ta napigsaak pa'y. Agawid aktaw no, jakton ka ba alang tagtrabaho? Alvin, Basta ti kayak kao, agtalinaid ka lang diti balaywang. Di kag bambanaw. Agsublia mo nin iti abroad nanang, tatang. Kay sakbay nga agsublia. Ikang kayo manan iti kwartayaw. Hindi. Kano ini ka na kami, hindi ka sang-sang pumaw. Sa bali na ito ha? Nanay, sagli 5,000 kayaw nanang, tatang. Ay na, agyaman kami, Alvin Baraw. Kat alaag da ito agundaway nga agsuri kan ka, Baraw. Suray, no kinuskusilapan ka iday, tunggal igatangan na kati anak mi iti batong. Suray, no pinagimunan ka iday. Imbagbagak, anapatpatag kan iti anak may, ngamda kami adadakkel na. Imbagbagak, apapakpakan ka iti anak may. Ngam ita, sikan timangmangtad iti kwarta kada kamay. Iso ang mababain ako unay, Baraw. Pakawanan na kuma. Unay laki ni nanangin na ya. Awan day jayay. Uway, nadlaw ko dagita adyaryo idi kanya. Ang jaing kang kanaw. Pinalabas kulatan. Tadyak kaya tigumura kada kayo nanang. Iso halipatan nyo daytan. Nabayagan na napakawang kayaw. Hiyagyaman na, Calvin Baraw. Nagsingput ka, manugang. inararakop ko ti manugang ko, itinakaro abain ko. Gapo kadagiti pakpakita kiti kalabas, kat ditaan na amiris ko anarigat gayam tagsasao iti patapos ako nada. Narigat timang lais, wano mang tagibas iti tipada tao, tadi tayo mo tagbalin na masakbayan ti tao at tagtagibas sitin tayo. Takasta tinapasamak iti manugang ko. Linalais ko ide, ngamita ison timang mangtad iti kwarta may nga gasawa. Kat no adda kasapulan may, iso akanayon ti asitgan may. Halakastan, to'y pagayam mo, Tina.
pagayam tina pagyamanak dahito kapadasam. Tasabali manan nga adal wenno leksyon tinaadaw dito'y apakasaritaan. Husto launay dya kunam. An narigat timang lala ay suwan mang tagtagibas si titipada tao. No apay mbet nga minan niya. Kadwan kadatayaw ano awanan jay tao. Kasla di tayo pagan ano. Akaslawan maitultulong na kadatayaw. Tawan ka nga rod ti makukwarta na. Ngamlaglagi pen tayo kuma. Asaan la kwarta ti makaita di titulong kadatayaw. Gantay kanayo namang ngagantayaw. At ibiyag kat kasla pilid ngagtultulid. Numaminsan at datayo iti baba. Kat numaminsan mat at datayo iti nga to. Buena papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam tina. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga tayo drama itakat manipod ka ni pagayam andong. Sana pudpudno anagan. Ngamsakbay na, kablawan tayo pa ni Ma'am Rosie Dakayanan, Loida Bigornia Dumanden, Adela Vergara dita Hong Kong with Love, kani Alvaro Jr. Lagadon, dita Claveria Cagayan. Kasi man ti surat ni pagayam andong. Dear Manang Biyanang, pakaragsakak ti agpalpalastog, agpalpalangguad ken agpangpangas. Diyak among kaslang umato ti panagkita kiti bagek, no kasta ti aramidag. A feeling ko kat sikatak, takay kayat dak dagiti tattao no ado ti kwartak. Katapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Umutang ka, pari mataon. Ah? Ay, agpautang kaya, pare andong. Huwag ko mangaraw. Ay, problema, mano asino, ti pangipautang iti kurta, ha? Ha? Ay, siyak man nga rin ti pautangan, pare. Apag isong, gipitak ita. Uray, 2,000 lang. Ha? Una yan, nagbasik. 20 mila, ha? Ha? Agbay isong? Huwag ko alang araw din. Uno saan, 30 milan ti utang mo. Anya? Ay, sana? Dakkel unay, pare. Jak kabailan abayadan day ta. Uray, 20 milang. Alamat din, ha? Pari mataon. Agpagpakasiak. 30 milan ti utangan. Please. Ha? Alam na, paray. Paganak ka di mo tayo. Nayunam ti utangan, tanay. Problema manan no pang usarak iti kwarta. Agbayso ay ang agpapautang kano ni Andong, bete. Bagtit daging asawak nanang. Nay, tapay. Nakachambay ti mula na tarong. Imbes nga ibang kuna. Saan? Tamapan nakit ipapautangan. Anya, ay ibagang mga rod ta umutang akmat. Diyak amo ano at dapay. Bagtit nga raw. Kat numapan na ipilpilit nga ipapautang. Nga uray dida kumaumutang. Anya, Mapan na ipaspasin-dayag ti kwartana, nanang. Hay, masuruna. ay katinalam ko man ata si kanti mangibang ko. Maala kaya. Kat nuuk-ukupan na kanayon. Kaidaan na. No agsiar kan agdigos, itugtugot na ti kwartana. Ay, yan. Di na itadkan ka ang asawa na. Ngamno iti sabali, ipilit na nga ipautang. Day tangarod kat nanang. Iso amabagbag tit sanje asawak. Gapoy tinakaro a kinapalangguad na. Ne, ada kayo magaham dito pakanan dito ili amang mangan. Uwan ba raw? Magan tayo Wala pa, talagang umaya mo mangan. Ay, manu kay amay na pong imaw. Asino ka kadwayaw? Ay nahado kami. Kadwa ka na ganyan anak ko. Kakada ka kinapukaw. Nakabayag ka yan.
Saan pa ay? Di kampay menalpasan akan baraw. Sige, di kagbayad na. Sakto agbayadan, tikin na niyaw. Ah, ha? Ay nagado kami. Kababain mo ah. Uray saklat tante librem. Puwira nagiti kakadwakaw. Saan Basta bayada ka amin, nakin na niyaw, apong imaw. Ipakwing tayo iti kahira, ta siyak ti bahala. Nay, da kayo magaya man ti anay. Agawit kayo matay. Nagapon nyo ngay. Napan kami man nagpasyar. Kadwak dag ito'y kakasinsin ka. Ay, kastay ha? Mano kay aming gagakadwa ngay antay. 8 kami amain, andong. Kaya nakabayad kay iti-pliti yan. Tay saan pa'y? Madamdaman taon. Inton bumaba kamay. Sige, siya kung tagbayad antay. Ayan la. Ay, nagado kamay. No problem antay. Bayad. Siyam kami amin di tapo, driver. Bayadak amin ti siyam. Kasinsin, chimamba jay manugang mo nagmula iti tarunga. Maduma at ti kwartanan. Ang dinamagmatan dito'y lugar tayo ti kinabig time na. Wan siguro kasinsain. Kanayon kanupay nga gilibre. Nada makita na nga mamuna, ilibre na ida, uray na gaduda. Ay nahawan makunak dita kasinsin aneng. No commentak dita. Anti aning, umutang akman pa'y iti bagasyo. Ne, apay nga umutang ka. Kat nagaduti kwarta di asawam. Chimamban samot iti mula na atarong. Awanan ante, impautang na aminan. Anya, ne, apay ngay. Apay, saan na nangibati iti para kada kayo? Awan ante, masurunak nga rod. Aday pautang na, ngam awan mairimit na kanya. Ay, Nagunag manin ti sinnaay mo. Naibos man nga minon ti kwartam. ay, huwag nga raw. Ang sa nabalit na nakatulong nga magkiday. Nagpautang nga kadagitag kasapulan. Kaya nailibre dagiti awanan. Ngam awan mo't imbatim aparakan ka. Nagbambanugam akwarta. Ngam sabali ti nairanod. Di ka man nagkasta-kasta, tama di tiyagim imo. Bakit? Pasikat ka kit diya. Nga uray awan mo't maipasikat mo. Sa nabalay, tagmulak manan itinatang. Nayuna man ti mulak. Tapno umado ti apita. Adamanan boxing inton Domingo. Makipinnosta ka, andaw. Ha? Ay, una niya. Intong Domingo maghahantay buksingay. Sige, makipinlosta man. Kain mo gayam. Isungay maya, tao may ko itad dya inutang ko kanyam. Bayada kon. Ha? Apay, di mo kasapulan na ay. Sanain. Diyak pa'y kumalaan. Diyak magsingsingir pa'y. Iuray di mong bayaran, kaayos lang paray. Ay isa na. Nagbambanugam dati ako kwarta. Libre ki din. De, alam mo. Usaran pa yan, ha? Sanain. Alamon paray. Sige, ang araw. Ay, diyak kumalang, ipapili mo, Mike. Di, sige. Awatan nga raw paray. Ay, problema manang nga raw. No niya pangigatangak iti daytag. Ay, amukaw. Ipusta langain. Ay bitay, nangabak magkano ni andong iti pusta ti bukseng. Nakipustaya nanang. Kuwan. Ay na, DJ Store. Madamamanan, di pa nangiwaras na iti napangabakan na. Anya? Ay na, sumrumanan ti kinapangas di asawa mon bitay. Feeling rich siya talaga. Kanayon nga giwaras iti kwarta. Nga mawam mo na masasidan na. Ay, una yun na diyan tao. Dilaagbain iti kasdi nga aramidan na. Ay na, masurunak manan nanang. Adde pa barato na, ngam awan igatang na iti masida. Ay na, tinasaya ating kasurutan ni J-Store. Sakbaya may bus ti kwarta na. Unay matikas tangan aramida mo andong. Amom abasitan ti bagas tayo. Awan pa yun masapsapol iti kusina. Ngam inuwaras mo manan ti kwartam. Di ka kadiagungungay tayong batsang kakwartam. Nay, tataman nay. Limlim agasaut.
Kurang pa'y nga igatang itibagas kan masida. Awan pa'y sabunan a paglaba. Ay, kaya nanay mo na ba kay? Unay ka na ya. Aginot ka kaday. Ha? Kastam kit di At da iwaras mo iti tao. Ngam siya kong asawam, awan maitid mo. Ikataman ti kastang ugalim si kabitay. Rupak kwarta ka una yan. Ha? Agul-uli magkaalang kahit, nay. Nabayagan na madmadlaw ko day takang ka. Rupat kwarta ka nga sama. Day tati ka gurgura kiti may satang. Uraya mga day tagkukang ka. Nod na, nasayaat. No awan, di nasaya alata. Anya! Ni, nagtayar ka matanin sa nandong. Sigo minsan. Apay talamad lamaw. Wang nga raw, mayat nga minta purmam itakal. Nyong. Nagpipintas na kita kawusmaw. Pasig a branded. Manipod ka lugong aging gayti sapatos. Ay kawan ha. Dagito yung kakangin ang arwa. Tagti mangi pagpapugi kanya. Diya maus-usar dagito kay. Ita lang nga usar manay. Imbag nga ro. Tadya imbasura iday. Na, apeng nga ibasuram ka nangina dagita. Diya nga ro maus-usar. Kipadawa mo lang na kasinsen. Sayang no ibasuram. Ay, apay kaya mau. Ha? Ay kawa na. Itad mo aya. Ay kawan ha. Itag ko kan. Nagaduti kastoy abadaw. Sige nga raw, taitad ko kanila kay ikaw. Tapadasan naman mo tagsuot iti branded kan nginginaan. Day lang ang tinapintas abadong. Ngam impadawat mo pa'y lang. Diya nga ro kaya timang pae itipadak at taaw. Maditi agim imaw. Kaya may isa. Manumula pinaggatang ko iti jay-jay ngay. Nalakalay nga tawag-wag dagi jay bagay. Tiyam muda ke branyaw aginatang kao. Di da mau ginatang ko tiwagwag. Oray man, kakaisuna ang nakatsamba ka itinalaka a branded. Impadawa mo kiday. Ay talaga akit di adi kag pampanunot andong. Apay ayakas ta ka? Nagsasaw ka kaslawan pulos ang mau. Tagibas sitam nag-unay ang asawam. Apay ta nagbabati pa nagkikita ko niya ka? Si ka siguro ati sa ang agpampanunaw. Ha? Diyak ka mukhan ka? Tapno di ka sumana awakas na. Sumapol ka iti pangganam. Tapno da kwartam. Tapno sang ka mang namnamalang iti maitad ko a kwarta. Anya? Anya, agtrabaho ka kunam. Kat kasanon nga dagiti duwang anak mo. Panawam ida. Wala nang. Da kayo pa'y lati pangibatyak kadagiti ubing. Tabi simot ni andong ijay talon. Pagtrabaho maya. Ijay lugar ti kumarek, nanang. Pabrika ti pagtrabahuan mi. Libre ti pagnaadan mi jay. Iso apat yak ang makurno nga. Ay na, kasimot dagiti apukok. Ano panawam ida? Diyak kumamot ida kaya't apanawan Ngam mabainak ngamin kiniandong, nanang. Ibagbaga na arupat kwarta. Iso ngagtrabaho ak manlangan. Tapno awan may ibagbaga na. Na, nagalas katikas nga aramid ti asawa mo. Si kapayan di pagbalinan na arupat kwarta. No'y katan na kumatikin na pangas na di, umdas kumamot ti matmatgadan na para iti pamilya na. Kasanaw, numakay gamit ti kwarta, iwaras nan. Ako namlan isun ti kabaknangan di ti lubaw. Pangas sa lalaki. Ni, papa na minsan, maluman. Ay kayo naman nagdalusan na ijimulak anatang. Nanginakit ti preso tinatang itainsan. Iswa dalaw sa kanaimbag dagiti mulak. Tapno adon to ti bunga da. Ay na maluman insan, inton bigatan Maday, sayang ti oras insan. Diyak kayat ti maistambay. Kin sambutak adalusan ti garding kaw. Tanay, agmulak manan intong bigat. Ay na, naggagat kang agmula-mula insan. Siguro adon ti urnong mau. Tagsasaruno mo ti panaglakom iti bunga dagiti nateng mau. Ay, kawin na insan. Iso nga ron da jak amo ti pangus-usarak iti kwarta kaw. Na, Napunno nga ron tay pasbok kaw. Sinadsad ko pa yan. agasam man. Ay, ado talagang ti urnong mo insan. Ti amo dagiti tao ka adu urnong kaw. Talaga big time ti pagkikitaan da kanya kaw. Iso nga masapol nga agmulak iti adaw. Tapno dalat ta maipabarataw kadagiti nalay nga agkikail. Diyak kaya nga ipadlaw nga agre-gre ka ta. Iso nga agmula man iti adaw.
Tapno dalat ta pangalak iti kwartak nga ipadawat kaw. Kadag iti agdadawat. Dagiti rupat kwarta akakalugara. Aw! Aday tanay kakabsat. Gimata nga kiti merindayaw. Kaya man kayo na ha? Kakaiso na nagkikita tayo dito, store. Ano, na yun. Simbambakan sa kano iti presyo tinatangan daw. Wala antay. Ang ure man awan ilakok anatan ka makailibre alatamay. Why mga kayaw? Nukurang ka kay bagaw lang. Agorder tayo pa itinayo na. Ay ka, tigatang ang arudan ay itigatas dagijay anak mo. Ay na mo umadangarot itigatas ay. Uray dala masarsarban itigatas. Kasanaw. Nagado tigatas si Jabalay. Na umadahan. Anya? Ay sino iti sumurok kanya? Agpailiak ita. Agilibriak iti lunch. May kamay! Sige. Mang para kayo niti pagluganan tayo tayo libre kay man. Awang ngamin pangusarak iti kwartak. Isong ilibre kay man. Ngam ibusin nyo pa yata ginatang ko merienda yaw. Ta sayang may. Nukas na. Saan amang mangtad ni Andong iti para kadagiti anak may nanang? Ay na, mangtad matang, amsag paminsan. Mangtad lay ti saggay sana iti biskwit kan Diyos. Tay jay laang, awanan. Anya? Saan amang tad iti paggatang nyo iti sidain nyo kadagiti anak may? Ay na, pulos. At dayay tad na kaawan. At damay tad na kadagiti istambay ang marite si J-Store. Hangam kadagiti anak na awan na pulos. Anyan? Diya ka muna niya, klase ti panagpampanunot at dayta sawang bitay. At dan sa magbagbagtig na agpaisaw. Ay, makapasurun nga ruday di nga Andong nanang. Maumuma akon iti kasjay nga style na. Kat, naimbag no kanayon namot asarong karan dagiti anak mi di tabalayaw. Umumay matangam, mapagbiit lang. Di na payalangan nagiti ubeng. Busy ka no, iti garden na. Ay, busy nga agpaado iti kwarta na. Tapno adda maiparamag na. Win nga roda, ay na, di lagbay ni ti kasjay nga raramidon na. At dan sa mga agpaiso tama di utak nan. Ala, urayan nyo ti ipawit ko a kwarta nanang. Igatangan nyo dagiti anak ko iti gatas da. Sige anak ko. Hindi mo ipawit amin na sweldo ma. Mangibati kay di parakan ka. Uwan nanang, talaga nga agur-urno nga. Kakaiso na medyo dakkel ti sweldok dito eh. Iso agun dawayak ti agurno, nanang. Kano di piyesta di kabangibang nga barangay paray? Ay, inton maminsan nabigatan paray. Diyan mapan. Awang makwartak. Mapanta? Sakti tayo paray. Ha? Ay, kababayan mo paray. Anya? Agkumpare ta, mabayang kabaylaing. Ilibre ka iti shot. Makipinos ta ataman paray. Bareng agdoble ti kwartada. Ha? Apay, adaya kwartan paray. Ay kada, kano pa imot anay busanak iti kwarta. Ay na, may busan amin ang mga opisina. Ngam no siya, nibar. Ah, ay, naimbag ka pay. Adulat tati kwartan paray. Katsimpre ha? Diyan nga rod amot, pangus-usarak iti kwarta kaon. Iso nga ipapautang, kun ipapadawak kuno daduma. Ay, ke, mapantarod makipiyesta ah. Huwag ka day! Sakti sa gaot! Ado ti kwarta! Lumabasak pa yan ti anay! Nay, papa naman daw. Pumanag na ka, kat nagpigsa tito daw. Inak agapit iti mulak anateng antay! Agbagbagyaw, agapit ka. Itantan mo pa'y lang. Sambutak tiaglakaw! Siya la tiaglakaw! Sigurado ang nangina, tawang kadwa nga aglakaw. Tangrunak yun ay agbagbagyaw antay! Anya, ay na, nagpigsa tito daw baraw. Oh, sa nabalay! Tudol na dahi taantay! Ay na malamina mo din yung. Yung ano sa kaon. Ay sa nabalay ta. Naburas ko maamin na nabunga dagiti mulak anatay. Ay baklayat ti nga sakaw. Tas ubdak inton madamdama ti tagduma. Ops! Ay na. Masapol ang makalako ha, kanay. Naman di kumpare, ti papamidji pistahan. Sa payong kari kasyak kita ya. Iso na masapol ang makalako ha. Ay, nagkalis ti dalan ay. Ay, dito mo sumardan dito daw.
Siya pa'y rangkis to'y dalan nga pababa. Ay na, dito'y mangamintay ang t-shirt kat dalan. Ay na. Ay, may galisang matan! Ay! Bitay bakit? Ay na. Nasaya at na nakariin kan andong. Sa dino, ay tayang kaw. Adda ka diti ospital. Intaray da ka dagiti kakalugaran tayo. Tanatin nagkay gerang kays. Naimbaga, tadda nakakita kan ka. Tanuawan, ay jaklam mo. Ay, wine. Malagip ka. Ay, galisa nga, main. Kahit kumusta ngayon. Kumusta ka no? Ngay ti kasasagaw. Natukol ti kanawan nga imam. Ten adda na fracture ato lang itibukot mo. Anya. Ay, isu mo ilagaya man nagsakit tintiro bagay. Ay, nga napasamag ti kastoy kanya bagay. Kat basol mo Tamong nagtutudo. Ngumnapan ka, igigarden mo. Dakkel ti magastos dito ospital. Adda urnong mo agastusam ditoy. Awan na. Pangasim bagay. Ang diskitar ka iti kwarta. Pagpagas ka. Takaya ko ti agpaimbag. Ay, jak kayat ti umutang. Kenjak kayat akistayan di urnong ko. Tapara kadagiti anak ta dayjay. Para iti panagadal danto. No kayat mo, ilako mon jay anwang mo. Ta iso ti pagpaagas mo dito ospital andong. Anya. Wani na. Tinapatag kaging bagak pa'y bakit? Day tangamin kat. Di ka ngamin nagurnong idi. Day talak kinapangas mo ti. Gusto mo na bagay? Di nagsir mo na nain. Sorry ka dahin. Pakawanin na ka din bagay. Sinersermonan nak ti asawa kiti daydia kanito manang biyanang. Mawatak matkit di tangamin basol kumat. Ado tinagkuranga kiti asawa kastameten kadagiti anak ko. Inununak tinagpangpangas ngem tinang suporta iti pamilyak. Banag apagbabawyak. Isu nga idi nagimbagak ingkarigata kasinulnitan tinagkurangak iti pamilyak kat jakon dinakon wano jakon pinatrabaho ti asawak kat syaklatan tinanggad para iti pagbiag me. Kat ita dakkelan dagiti anak me kat sa anak meten na nagpangpangas. Alakastan to'y pagayam mo andong. Awan tinasayat ngait den tinapangas wano na palangguad pagayam andong. Tiam mom siguro ngumato ti kita dagiti tattao ken kano ibagam nga adu ti kwartam. Ngam di mo lamaw, apakay babainam, dar aramidam. Isa na saya at matata nagbalbaliw kan. Buena papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam andong. Dito'y darama tayo. Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello, papagayam na imbag nga orasyo. Amen. Kadagiti saan na makamam mo dito'y numo, siyak ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo ibasa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo amarina, sana pudpudno anagan. Kastoy tikunana, dear manang biyanang, sana pa nagpalangguad, nga madait surak. Nang ron na idi ka ubingak. Ado dagiti nagaram kanyak, ngam gapo tawan tinagustuak kadakwada, nagbakbaketak abalasang. Aging ka nagtawanak itinasurok ak 40, 140. Ti amok ag nanayonan a singgelak, ngam jak ninamnama, nga dalat tagayam seryoso nga gayat kanyak. Rugyak ti agsalaysay. Ay da, nagpintas ka talaga, Marina.
Sa anak ama uma amang ming iti nagamo aropam. Dinakman mo't bulaan, Mang Hinir. Kat no bumakatakon nga balasang. Nagkuna. 40 laeng. Bakit kunang kidain? Di makuna bakit katay agtawon iti sangagasot. Anya, ni Mang Hinir nga talaga. Kawamay. Jak tupay ko na ke 65 kaun. Taon la day ta. Tatirik na. Kaslag taon la iti 21. Unay matdatan? Kanya ngay Marina. Kasya na mutin na. Nabayagan nga agdat-dato na ken ka. Kano ngay nga aklunan na. Ala ni Mang Hinir. Anya nga nabayagan kat dua pay lang nga Domingo nga agdat-daton ka. Nabayag daytan para kanya. Sana pagpalastawg. Sa anak ana irwam nga agdaton iti napaot. Ta kadag iti amin ang nagbalin nga ikaw. May isa, dua, wano talo lang aldaw ko inaklunda kaon. Ha? Hay, adapay tay babae, asyak tinangaklon tay so tinagaram. Talaga lang Ay, sana pa nagpalastog ko naman. Ang awan mo tinakatuloy kadakwada. Sika siguro ti final, Marina. I love you. And please love me too. Please, Mang Hinir. Kanak ko mapaiti panawon ko nga mang tingiting itirek na. Okay. Ang please kumamot Di mo mo tiyabot iti makabulan Ay, mabayag unay, tingitingem iti agpatnag. Tapno mamwa kung tigasat ko intong bigat. Ay, isyak ni Hinair manang. Shooter nak ti anak mo anay Marina. Nagamam mo kami iti social media. Kasta ka day. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y nanumu abalay me, sir. Ay, di nakawagan iti sir. Hiner ko ng blatan. Kaya nagpimpinsyunak manang. Kasta gayam. Ay, ayatek ti anak yung manang. No siyak ti makagasat na. Ay, nanam, ay to tibiyag na. Itid ko amin nakasapulan na. Kat ano sam nga armon, sir. Ay, ste, Hiner, barang maisalat ako nada. Ay, uwin nga rod. Ay, no aklunan na. Ikasar ko adago sa akin. Ay na, di ka kaagyaman tada pay lagaram kang ka nga uray 40 mon Marina. Aklunam ki din ni Sir Hinair. Ay, ante. Anya pay lati sa pulam di tangay. Pensyonado. Awan trabaho. Nanam ay to tibiyag mo. No iso ti makaginasat mo. Nabiit pa'y mat nga naamamok ni Hinir. Ay, Mang Hinir. Nadla ko nga naragsak nga kasarsarita da jay. Kan nasingpat ante. Kay isumay. Aklunam mon Di kan agpakipot Marina. Kamaten nyo ti aldaw. Barang makaanak ka pa'y. Apay di mo kaya talong makayan? Ay, saan nga dya kinalakay na titubang wano pagdua-dua ante. No di kat, jak unay am-am mo ni Mang Hinir. Nag-am-am mo kami lang dya social media. Ay na, asidag lati lugar da dito Agdumala nga ili ti ayan tayo. Kan impasyar na kan ije balay da. Saan aya? Ay, wan ante. Tainawis na kami idi nagkasangay dya kapsat na. Anya pa'y lang harot ti pagdua-duaam. Kat naamuam mo apod no abalo. Aklunam ki din. Narigat ti agbaak Marina. Di naktultuladan. Ta agbabawi ak asaan anak ki asawa ide. Isu amak ki asawa ka ki din. Gundawayam ti kaada ti agaram king ka. Pensyonado pa'y po naman. Anya pa'y lat sa pulong ngay. Hinir, ti kayat ko kat mangag ni nanang ko ti pangadang ko. Iso ti agbalin nga saksi iti panangaklon ko kanyam. Ay, kayat mo asaway na. Ay, ayatan ka mat Hinir. Anya, hay. Kunak nga uray sana kung asumango kada kayo. Ngam agpilit matoy anak ko, Hiner. Ay, na, ay, agyaman manang. Ay, it's the nanang. Ay, apay asyak ti arako po may Hiner. Ni Marina Abaro. Ay, siyempre,
Sikapay nga umuna nanang. Tarespeto ka na kayo. Ay na. Ay, thank you so much, Amarina. I love you very much. I love you too. Ay, mala, agkasartan. Awan ka di pay, love. Si kamat hiner. Makabulan pa lang nga nagdanata. Damagamono masikuga. Siyempre, ada nga ron napasama kan itinagbagitan ta. Siyempre, damagag. No nakabukal ta na dagaws. Awan pay. Apay nga tangay. Diyak amo nalabit. Gapo siguro iti edad ko. Marigatanak sa matan nga agsiku. Ay, santa mapukawan itinamnama, Marina. Dumtang tulad ta. Ay, sabay ko Tapno adamat anak ta. Ay, uwin. Santa mapukawan itinamnama. Mga nuinto next month kat masikugan. Kumusta dagiti agasawa ahinir kan Marina kabagays? Mayat mat ka ba, guys? Awan ba't ti makita ka problema? Apay, awan plano da alumasin iti pagnaadan. Makipagnaada ka din iti agnanayon iti balayaw kabagays. Diyak ang munuan niya ti plano da ka ba, guys? Mabainak mo't ngagdamag. Taamangan no pagarupin da papapanawag ida ka ba, guys? Sa bagay, adamo pagsayaatan na. No saan dan apumanaw iti balayaw. Apay kunam kabagays. Apay ka ba, guys? Una, da mairanod ka iti pensyon ti manugang mo. No anya ti sida ammay. Sigurado anaimas akanayon ti kang kaninyo anya kabagays. Ha? Ay, kwa. Saan aya kabagays? Kwa. Ay, jak amo ti sawag iti dayta ka ba, guys? Jak amo ti isungbat ka. Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Madamag kumanlaeng Marina, anak ko. Apay akanayon at tinapatigatangan ni Hinir Amasida. Paborito na kaday. Ay, kwa. Diyak amo nanang. Gumatang kamot iti maisabaw, anak ko. Manipod nagden na kayo, tinapalat tan tigat-gatangan na Amasida. Ganapay asaan asikati gumatang. Ay, awan mo't maigamak nga pensyon na. Anya, di na itad ti pensyon na kan ka? Saan, nanang? Nay, apay ngay. Ay pasensya ka na anak ko, no makibibya nga. Ang mas daawaklaan. Taday di amam, amin asapul na, itan na amin kanyak. Katsyak ti makaamo amang i-budget iti matgadan na. Ay, sabali siguro ni tatang ay iti asawak, nanang. Agdumada siguro iti prinsipyo. Ay, Marina. Pudno nga agasawa kamin. Nga maging gatadta katyak pa amo naman o ti pensyon na. Mabainak mat nga agdamag. Ay, ipadoktor ka no maditirek namin, Ir. Ay, saanan. Gastos la na ita. Kan gagangay lang aoy hagda ito. Aging bagak tumoy lang. Ay, sigurado ka? Wag. Ay, wang gayam. Ada sa nga ilek no madamdama. Sa anak namin ang makarwarta. Kasindarak ko kumaitangal daw. Di namat maitantanti magisindarak kanyak. Iso nga imbagak. Ngumay dito'y balay. Ha? Asino aya? Ay, nay. Iso siguro daytan. Ay, pakilukat mo tiri daw. Please. Ay, sige nga ron. Mabiit lang. Anya kayo matan? Kanayon ama dilay ti kwarta nga itadyo. Pasensya ka, anak ko. Madingamin ti Rick na. Itadyo nga rodan ti kwarta. Tagbayadak manin iti tuition fee. Antoy. O sige, pumanawak matlada. Ay, mabit lang, anak ko. Amok pa ni Nanam Amarina. Ti asawa ka. Hello, Nana. Sige, mapanakon. Ha? Papa, intun sumaruno. Isap-sapa yung nga itad ti allowance ko, ha? Sige. Ay, Hiner,
Anya ti kayat nga sawon datoy. Anak mo day nga balasang. Wan, Marina. Unak man numay sa lang ta anak mo ijay natayan nga asawam. Jaday abroad. Ay, baka wanan dak no yung limod ko ti maipapan iti dayta. Anak ko iti ruwar ni Julina. Ngam adan sa bali a pamilya ti inana. Ngam di kagdanag. Diya konsublyan ti inana. Anya? Ay, sorry ano nagilimod dak. Sigurado ngamin nga maupay ka kanyak no ipudnok tinapalabas ko, Marina. Iso please, pakawanan na kuma. Naimbang nga orasyon, Nana. Dito'y ka diti balay ti amak. Ni Papa Hiner. Ha? Ma'am? Ay, kwa. Ada ka din ni Papa. Dito'y nga mintin yung sketch na papanak. Saan ka no ama karwata masakit? Pudno ka di? Kwa. Wan, nasakit nga minti sa kana, ta simro ti rayuma na. Sumrak ka. Ay, agyaman Nana. Anak mo iti sa balimanan nga babae day Jainer. Ewan, Marina. Apay nga nagilimot ka kanyak. Ay, ang mga nodan to pa'y sumangpat nga anak mo iti ruwar. Manuda, jag pa'y sukuma. Ay, talo dalaeng. Anya, unay matan. Apay nga mo yung bagbaga kanyak deta iti. Kwa, sorry Amok nga bin maupay ka kanyak no ibagak dagpaiso. Adan bukod a pamilya dagiti inada. Kinapudno na. Iso na ti papapanan ti pensyon ko. Awan ti mabatbate kanyak. Tanudyak mo't ito ti pagrebeng nga kadagiti anak ko. Maidarumak. Iso nga awan ti maramida. Unay matan. Pasensya ka na. Awan ti mait itad ko akwartakan ka. Kat ulitag tagkid daw iti pamakawan kan ka, Marina. Agilibre ka mama, Marina kaanakan. Nagpensyon san di asawam. Ay, Nay, di ka agsinaay Agilibre ka kunak. Di ka agim imo tamaditi kasta. Ken apay, no saan aga po kanyak, nakaasawa ka nga ron iti pensyonadaw. Naimbag ta dinurugan ka edi amaki asawa kin ni Hiner. Tano saan? Baak ka pay laku mga aging gaita. Sigin agilibre kan. Uray tinapay laeng. Ken 150 allowed. ay, anyat kwartak nga ante. Ne, apay, di na itatipensyon na kang kaya. Kano agasawa kayon? Rumbeng lang nga irimit na tipensyon na king ka Awan irimit na kanyak ante. Ngamin, adu ti suportaran ng anak na itirwar. Anya? Anak na itirwar? Apay, ado ti chicks na? Talo dagiti anak na itirwar ante. Nagitilangan anak na ti suportaran na kanyada. Anya? Ay, naglokon? Nay, Marina awan nang durdurog kang kaamaki asawa kinihinir Adda na kamaw. Bakit kan? Iso nga amumunti na saya at kan saan, wal? Ha? Saan kamutan nga ubay tapno padurugan? Basta awan pagpabasulam, Tawan ng duruking ka. Pangadeng mulay ta. Sapay kumatawan pagpabasulam ka anakan. Nagbalin a defensive ni ikit ko, gapoy tinamuan na maipapan iti asawa. Nasair met tiriknak, gapoy timpudno ti asawa kanyak. Ngam gapoy tinapas na kapanagkid daw ni Hiner, iti pamakawan, pinakawan ko kat inaklon ko, tinapalabas na. Apaman na nakalpas iti kolehiyo dagiti talo nga anak na itirwar, na daan-dan iti trabaho. Insardang damatan ti dimawat iti kwarta iti amada, kat pasaray iso dapayan ti mangmangtad iti kwarta kan kuana. Alakastan, to'y pagayam mo, Marina. Saludo akman kan kapagayam, Marina. Gaputaman nakaawat ka nga asawa. No sa bali ka laeng, nalabit, pinanawa mo ti asawam. Gapo iti panagulpud na kan ka. Iso akablawan ka.
Kat sapay la kuma, tadi na kay tubaybayan, dagiti anak ti asawam. Aging ga lumakay, ken bumakit kayo. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni Pagayam Marina. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang Musical Scoring Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y Pagayam Eugenia Almoite. Agiyaman kami kat Diyos tagngina kada kayo. Amin.